Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala abdil masil maud. Malfuzat, mga kabtangan, mabarakat deng Hazrat Masih Maud iwan Imam Mahdi alaihis salam. Amin dia janji in pagdatong niya sin Nabi termulia Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam iwan siya in maghakim adil iwan wakil sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hauno mangdahi manghambuki ha umat muslimin akhir zaman. Pagtuila pa mga hadis amin mamaytay sin susungon. Bangaon hambuk hadis mamayta parihalan sin susungon amin itungon si mga sila muhaddisin yan doif para hal imbay ta halom sin hadis yan jimato na hajaman mo atawa bakas jimato na hajaman na kauna deng kanyo na in hadis yan sohi iwan subay tay maun iwan ingkatan amin mang doif hadis yan iwan indi tumayma kanyayan in halom simpanganal nila in hadis yan hinang-hinang sadya na maitong na sila halom sing kalongan. Ang paimbilangan si mga hadis nagluluon sim parihalan bang uno in jumato susungon yan gatusan in taod niya imbilangan niya. Ang pengkamatoran niya yan itungon si mga silang muhaddisin hati niya magtub hinang-hinang sadya atawa doif malamma. Deng hasawab yan bang supama aun hambok deng ha mga hadis ini bakas na jimato di nyo bunalon in luon niya iban simpag iyan nyo di nyo tay maun in hadis yaon karna doif siya atawakan saukat na hambok deng ha mga nagre-riwayat kanyon among buko mapatot pagparatsayahan di man jari pagparatsayahan in kaagis hindi mo manima kanyayan so buhiron unod sim pamaratsayan nyo. So wala niyo byun nalin hadis yon among bakas na piyago in kasabunalan na sintuhan. Para hali in luon sin hadis yon jimadyato na. Habiyaon bayang-bayangon niyo. So pama aun hangin wo hadis sibu iban sin ini. Aming itungon si mga silang muhaddisin doif katanyaon iwan di makajarite maun. Para hal in baita habalagay bahalom niya yon di matung iwan jimato na. Himutingon nyo pa baha. Mamong pa kamo sin doif. Iwan himutingon nyo ray sa baha ingkatan mga ngibuhan dalil amin tumukwa kasabunalan sin Islam. Bang nyo hinangon imparkala yan tanto may nang nakamo satro sin Islam. Nalatala nagparaman surah Jin ayat 7 Fala yujhiru ala gaybi ahadan illa man irtada mir rasulin. Di na pamahalayak imparkala gaib niya kan siyusyu maling kan subay ha rasul among bakas niya napi among keridaan niya. Na kan siyu baita imatan kabar gaib yaon wang bukun panabi sa bunal. Bukun kasumud niya ni pahambok pamarat saya papamikilan si mga manusya bangin hadis yan yanggap siya doib si muhaddis inyan laong na. Atawakan kalugusan nakakita mamong asawab sin pangandol tanyo sin hadis doif para hal kasaksiyan sin kita nyo matan tuod inyo jimato pagsakali imyan kita nyo nasain Tuhan sawab sadya makusugin anggap sin kita nyo hadis yung bat doif ununo parkala bang takdir harap papanghindo subay nyo kahagaru misan yung kiaunan sin hadis yan doif bang mayan di sumulang palkuran iwan pasunna atau bang mayan di sumulang pakaiwanan mga hadis amin tumaayon iban sing kitab suci Al-Quran ini. Nain hadis yan manjari pakayon. Dalam biyad to suway malago in paghalya parkala ini karena mataod gumawa mga hadis hinang-hinang. Amun hikadil fitna kamumulahan na Islam. Ingkatan tumpukan paratsya sila hadis ini atau hadis yato amin hikasulot sadya katan sing kababayaan nila. Sampai in masawa iban in bakas na nasalasay nasubon nila pa. Biya si mga sambayang pardo amin nakalando yung mga pagbidday sin pamaham. Amin mga nagkasabot ha mga hadis. In kewanan makusog in kaagi nila maglafad sin pag-amin among karungan to makusog. Aon day sab di ha kewanan
Den kanila ini suway sadya halom sin pangatayan hinangon. Inkay ba na nisab bang mamasain imam sin al-Fatiha halom sin sambayang berjamaah, makad sila mamasa magdura iban sin imam. Ang paaon day sab kaybanan mag-anggap yung pagbasabihan makalarak sin sambayang. Di nga sawabian long nila di manjari. Inkay ba na nisab bang kumiyam in lima nila hadaghal hibutang. Inkay ba na nisab hibutang in lima nila hatas pusod. Ingkatan sabab simparwiddan ini nag-ugat deng mga hadis imam deng mga paraman sin Allah kullu hizbin bima ladayhim farihun. Hatin niya intiap-tiap tumpukan kasulutan hauno na ingkakaputan nila. Surah Al-Rum ayat 32.